Oh yes, okay. Reka nkwifurize igitondo cyiza, reka nkwifurize icyumweru cyiza, reka nkwifurize kugubwa neza wowe dukomeje kugenda tubana mu makuru yakomeje kugenda anyura kuri uyu muyoboro mugari wa Rwanda Daily News TV. Birumvikana cyane jewe uguhereza ikaze nitwa Mr Kenzo, nkaba nigarukiye ahangaha ku kibuga cy'imirwano ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Na makuru menshi cyane rero ukeneye kumenya akomeje kugenda ava ahangaha mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ukaba wakwibaza uti nibiki rero. Reka nkubwire nti turerekeza ahangaha i Bukavu, bikomeje kugorana rwose, bikomeje kugorana cyane, aho inyeshyamba za M23 gufata Bukavu byananiranye. Ariko kandi mwokagira Imana mwe, ntabwo ari aha i Bukavu gusa turi buze kuba twagera, turaza kuba twagera n'ahangaha mu mujyi wa Goma. Reka nkubwire nti mu mujyi wa Goma hongeye kuvugira amasasu aremereye ku buryo bukomeye cyane. Turaza kugenda turebera hamwe ese aya masasu yongeye kuba yavuga mu mujyi wa Goma yaragamije iki, ese ni bande batangije umuriro hagati ya FARDC ndetse n'izi nyeshyamba z'umutwe wa M23. Ibi ngibi nabyo ndaza kubikubwira, ariko kandi muraza kunyemerera ku buryo bukomeye cyane tugere na Karehe naho ibintu bikomeje kugenda bitagenda neza, mwokagira Imana mwe, hagati y'izi nyeshyamba z'umutwe wa M23 ndetse n'abarwanyi barwana ku ruhande rwa leta ya Kinshasa. Reka nkubwire nti ntabwo nanone ari aho nyine turi buze kugenda tugarukira, turaza kugera muri teritwari ya Rucuro. Turazigera muri teritwari ya Rucuro, aha naho hakomeje kugenda habera imirwano ku buryo bukomeye cyane. Noneho rero reka nkubwire nti niba ari ubwa mbere tugiye kugenda tubana kuri uyu muyoboro mugari wa Rwanda Daily News TV, kora subscribe, ukomantinge ndetse yewe unarayikinge kugira ngo amakuru yacu abe yagenda akugeraho gatanu kuri gatanu. Je mugiye kubana akaba ari nanjye ugiye kubagezaho aya makuru ku buryo burambuye. Nitwa Mr Kenzo, mbahereje ikaze. Reka duhere ahangaha i Bukavu. Ahangaha i Bukavu abarwanyi ba FARDC bakomeje kwihagararaho ku buryo bukomeye cyane. Ni mu gihe kandi inyeshyamba z'umutwe wa M23 zikomeje kugenda zisuka umuriro ku barwanyi ba FARDC ndetse n'abarundi abawazalendo ndetse na FDLR bari ahangaha mu marembo ya Bukavu. Mu marembo ya Bukavu hakomeje kugenda hakira umuriro udasanzwe. Hakomeje kugenda hakira umuriro udasanzwe rwose, umuriro ukomeje kugenda watswa n'abarwanyi ba M23 ndetse n'abarwanyi ba FARDC. Utaza kumva ko abarwanyi ba M23 bakomeje kugenda basuka urufaya rw'umuriro ahangaha ku basirikare ba FARDC, ngo ugire ngo FARDC iricaye cyangwa se iri kugenda ihunga ku buryo bukomeye cyane. Oya, ahubwo FARDC ikomeje kugenda ikumira ibitero bikomeje kugenda bituruka ahangaha muri aba barwanyi ba M23. Ikirenze icyo ngicyo kandi FARDC nayo iri kugaba ibitero kuri aba barwanyi ba M23 ku buryo bukomeye cyane. Ku munsi w'ejo nimugoroba nibwo amasasu aremereye yavuze cyane, ndetse bamwe bati noneho inyeshyamba z'umutwe wa M23 zariye Karungu burajya kwira, zamaze kugenda zigarurira iyi Bukavu. Ariko nkubwire nti nubundi byaraye birangiye, Bukavu itaraye mu maboko y'abarwanyi ba M23. Reka nkubwire nti kandi turi mu gihe gikomeye cyane, M23 ishaka gufata Bukavu huti nguko byakagenda kose. Ngo M23 rwose irarahira ikirenga ikavuga ko uko byakagenda kose igomba kwigarurira iyi Bukavu. Noneho rero mwokagira Imana mwe, ni munyemerere tuve i Bukavu ahubwo tugaruke ahangaha mu mujyi wa Goma. Ese uri kwibaza mu mujyi wa Goma ni biki bikomeje kugenda bijya mbere? Reka mbikubwire. Mu mujyi wa Goma abarwanyi ba FARDC bongeye kwisiga insenda ku buryo bukomeye cyane, bongeye kugenda barya Karungu bavuga ko nta mpamvu yo guturana n'izi nyeshyamba z'umutwe wa M23 ahangaha mu mujyi wa Goma. Nibwo rero FARDC
abarundi ndetse n'abawazalendo bafatanije n'igisirikare cya South Africa cyamaze kuba cyagenda kigera ahangaha ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, utaza gusiga abasirikare baturutse kwa kapiteni Ibrahim Traore bagize gutya bagaba igitero gikomeye cyane, igitero simusiga ku barwanyi ba M23 baherereye ahangaha mu mujyi wa Goma ahitwa Tombe, kubera ko rwose abasirikare ba M23 bakomeje kugenda bajagaraza umujyi wa Goma ku buryo bukomeye cyane. Aya ni amakuru akomeje kugenda atangwa n'abarwanyi ba FARDC ngo kubera ukuntu rero iyi M23 ikomeje kugenda ifata abaturage ahangaha mu mujyi wa Goma, ngo niyo mpamvu abarwanyi ba FARDC batakwihanganira gukomeza kubona abaturage bakomeje kugenda bapfa cyane bishwe n'iyi M23. Ni mu gihe kandi M23 iyobowe n'uyu mugabo General Sultan Makenga ikomeje kugenda ihakana bikomeye cyane ibyo ikomeje kugenda ishinzwa n'abarwanyi ba FARDC, kubera ko ivuga ko abaturage ahangaha mu mujyi wa Goma bameze neza ko kandi batekanye. Mwabana umwe ni munyemerere tuve ahangaha igoma tugaruke ahangaha Karehe, naho hakomeje kugenda hatswa umuriro n'abarwanyi ba FARDC ndetse n'izinyeshyamba z'umutwe wa M23. Wakwibaza ese mu byukuri aba barwanyi ba M23 ahangaha Karehe n'abarwanyi ba FARDC bimeze bite? Ese mu byukuri aba barwanyi ba M23 iyi Karehe yo barayigaruriye ku buryo bukomeye cyane? FARDC iri kurwana nuko yakura mu maboko izi nyeshyamba za M23 iyi Karehe. Ibi ngibi reka nabyo mbikubwire ku buryo bukomeye cyane. Ubundi ukuntu bimeze, urabona iyo uri Karehe uba uri kwerekeza ahangaha za Bukavu ihana imbibi n'iyi Karehe ku buryo bukomeye cyane. Noneho rero abarwanyi ba M23 bakomeje kugenda barwana umukutano, bakomeje kugenda barwana bikomeye cyane ngo barebe ko bakwigarurira iyi Karehe, kubera ko batangaza ko umunsi bigaruriye Karehe bizaborohera gutera ibitero bikomeye cyane, ibitero karahabutaka ahangaha i Bukavu, ngo kubera ko bazaba bamaze kugenda bakambika hafi ya Bukavu. Kuri ibyo rero biragaragaza neza ko M23 itarafata iyi Karehe, ko ahubwo abarwanyi ba FARDC bakomeje kugenda babana ibamba ku buryo bukomeye cyane izi nyeshyamba z'umutwe wa M23. Ni M23 ikomeje kugenda ikindagura abaturage benshi, abasirikare benshi ba FARDC kugira ngo irebe ko yakwigarurira iyi Bukavu, kugira ngo rwose irebe ko yakwigarurira iyi Bukavu. Ni mu gihe umusirikare bita General Pacifique Masonzo yarahiye akirenga akavuga ko batakongera gukora amakosa nk'ayo bakoze kugira ngo iyi Goma ifatwe ku buryo bukomeye cyane. Ni munyemerere rero twigerere muri South Africa. South Africa iyobowe rwose na Cyril Ramaphosa ikomeje gutangaza ko nayo nta kwigoragora igomba gukomeza kohereza abasirikare ndetse n'intwaro z'intambara ahangaha ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kugira ngo ikomeze kugenda irandura agasuzuguro n'agasomborotso ka M23, ngo kubera ko Cyril Ramaphosa ababajwe cyane n'abasirikare be baguye ahangaha ku butaka bw'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni mu gihe kandi M23 ndetse n'igihugu cy'u Rwanda batangaza ko mu gihe Cyril Ramaphosa ataritse kohereza ingabo ahangaha ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, n'ubundi n'izindi ngabo zigipfa kubera ko ari kugenda azohereza ku rugamba, ngo kandi urugamba rugomba kubonekamo umuntu upfa ndetse n'ukira. Kandi M23 ngo ikintu kiraje inshinga ahangaha ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ngo nugutsinda aba barwanyi ba FARDC uko byakagenda
kose. Nimunyemerere nanone tuve ahangaha kuri Cyril Ramaphosa ndetse na South Africa, ahubwo twigerere ahangaha ku mupaka w'i Rubavu uhuza u Rwanda ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Uyu ahangaha ku mupaka i Rubavu, aho igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'igihugu cy'u Rwanda bihanira imbibi, ahangaha hakomeje kugezwa ubwirinzi bukomeye cyane, haba ku ruhande bw'u Rwanda ndetse haba no ku ruhande rw'iki gihugu cya Repubulika iharanira Demokarasi ya Kongo, kubera ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikomeje kugenda ivuga ko nta kintu cyayihagarika ngo ireke kurasa ku gisirikare cy'u Rwanda RDF. Ngayo nguko nsoreje ahangaha amakuru nari naguteguriye rero, gusa nkubwire ngo niba ari ubwa mbere wisanze kuri uyu muyoboro mugari wa Rwanda Daily News TV, kora subscribe, ukomantinge ndetse yewe unarayikinge kugira ngo amakuru yacu akomeze kugenda akugeraho 5 kuri 5. Jewe mukomeje kugenda mubana kuri uyu muyoboro mugari, munyite Mr Kenzo. Ndabashimiye.